Masra Glenn Troideman di bende tak mang inna teng di masra fene bede presidenti fu wi kondre. E taki arakereng di beda fesi before masra feni chantek abara. Mek bumbiji pai mang. Dia bau broci, ma de no prak seri tak fa wopai den broci dis baka. Masra Troideman taki ook tu a regering, ook tu gralanti ondrotiri fu masra Fenician, ben meki a folku pai gi den broki nanga den biji pai mang leksa epsa nono de. De be poti wang solidariteitsheffing usataki wa moni di mu yepi ini wasma fu pai wan pisi fu apai mang. En ataki a folku sorgu taki den broci pai. A folku tapuang fasi di fiti sorgu taki ala den pai mang bije pai puru. Ataki di masra Fenician ji abra na ini na yari tudu sunanga ting da a spar pot a moni ben biji turu ubabi 1 miljard na tabangi uba moni nofo. Masra Troideman taki amandi bede presidenti atendati masra Fenician nobe chisi yepif dorosei anobe 1 yepif dorosei tu bika be abina bribi tak unu sref be man dueng. So ano chisi yepif IMF ano chis no wa yepi ma abe bribi tak unu sref bo man dueng en masra Troideman etaki u duen tu. Masra Troideman taki na inateng fu presidenti Fenician dan den sorgu taki a folku be chisi fiere alasani a info be de nof fu mek a folku chisi abi beribi in sang epsa nanga sang gralanti be wani na inna ten dati. Ay taki ay ji na gralantif no arai fu du astref sani. Pompu info gomiti desma lekfa desan de mek de chisi ook tu beribi na ini agralanti dis donono de tak ook tu ding e mek ala moiti fu duen bung en taki au kon bung.